Amin. Mandoding hita humbani haleluya nomor 26 bait sada das hubani bait opat jongjong ma kuria.
bagas goran bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonina pasing, situ palangit pakon tanahon. Amen. Pinuji ma nebatan Israel, alan ito hudo bangsani anjaha ibaen partubusni. Ipajongjong do bata tanduk haluahon irumani si Daud juak-juak ni ay. Puji hita nebatata. Martonggo mahita ham Jehovah nebata janah bapa nami na inaguri atas. Puju nami doham halani nadop isuruh ham anakmu Yesus Kristus. Waluakon hanami humbani dosa pakon hamatean. Sondangkon hamma buhimu huban nami. Asilam bin sitong pancalo nami bani Yesus Kristus Tuhan nami. Rajai hamma uhur nami. Ase marunur hanami marsombah hubamu. Jalo hama tonggo nami on. Marhite Yesus Kristus si paluahin. Amen. Pahisa hitama uhurta, alo-alo hitama parohni Yesusin. Mandoding hita hubani haleluya. Nomor 20 sia bait sada das bani bait 5. Bani bait sada pakon 2 riap hita haganupan. Bani bait tolu sesuai bani kategorial. Bani bait 4 pakon 5 hita haganupan. Bani bait 5 riap hita jongjong. Saya lu Jesus,
martong gumahita, sabot kon hita madosata hubani Tuhan na ibata, halani bueni dosa nami, agay dohan nami lang martengir ni hubamu, agay pe domay ataon hamban nami, asepita ham hasa na ibata nami, ulang maribata na legan, tapi gati tumangdo lang ihapur saya nami ham marhite na martengir ni nami, bani na legan, halani aido, asirohan nami hulobemu, masapot kon dosa nami, pakon panlanggaron nami, holong maatimu, semar pangulaki maurmu mangidahan nami, sasapam dosa nami anja patot hama, hapur sayaon apa tenger nihur nami hubamu, rohan nami mangindo ibagas goran dan anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana sihop kepanami, amin. Tangar hitama hatane bata, baga-baga pasal hasapan dosa. Ulang ho mabiar ay ahu do si paluho. Doma ho di logoranmu, ahu do si madaho. Tapi doma iparjapalon ho ahu marhite dosamu. Doma ilojay ho ahu marhite hajatonmu. Ahu sendiri pasalasehon panlanggaronmu, halani ahu. Anjaha dosamu sengbe padingat-dingatonku. Ibagas holong ne bata, domay sasap haganup dosata, halanyay, pataridakon hitam mga tanda-tanda ni pandagluhan na bayo, hasangapon mga baninibata ibabo. Mandoding hita, hubani, haleluya nomor 20 bait sada 4 5 onom pakon pitu, bani bait sada haganupan, bani bait 4 hita inang, bani bait 5 nama poso, bani bait onom nasiam bapa, bani bait 7 hita haganupan. Oh
Mari kita mahatanya bata natar surat bani Heber bindu 10 ayat 5 das subani ayat 10. Halaniai ninido bani parmasuk ni huduniaon. Seng ihasi hol urmu galangan atap si berbere, tapi badan do ipasirsirham bakku. Seng marosu urmu bani galangan si tutungan, barang bani galangan pardosaon. Jadi niku mah, tonggor mah, naroh mah ahu makurjaon rosuni urmu, alene bata bani buku gulungan in dotar surat pasal ahu. Ase anggo ihatahon lobe, seng ihasi holhon urmu anja seng marosu urmu bani galangan, si bere-bere, galangan si tutungan, barang galangan perdosaon, agepe igalangkon namin ay romban hubani titah. Anja hadop ay use ihatahon, tonggor mah, naroh maaw makurjahon rosu ni hurmu, ijay ma iparotihon na parlubi ay, laho pajonjongkon na paduahon ay, anjaha marhite rosu ni ay, gabi pasindo hita, halani badan ni Jesus Kristus, nadop ginalangkon ni ay, terus lalap marhite na sahaliyay. Amen. Martua do na manangar hatanya bata, anjaha na marimbagas kosi. Yesus Kristus do nama nubus hita jolma. Yesus Kristus do rajata. Mandoding hita umbani haleluya nomor 106 bait sada 2 pakon 5. Bani bait 5 jongjong makuria. Saksihon hitama hata hapur saya untain, sokon na sinaksihon ni haganup halak na pursaya, banisap tanahon.
Au persaya bani bata-bapa nasadain, bapa pargogo nasatarindang, namano palangit pakang tanah, rosi hagenuk natarida apa nasutarida. Au persaya bani Tuhan Yesus Kristus nasasadain, anak sasadan ni bata, na itubukon ni bapa yang sangganape dong duniawan. Ni bata humbani ni bata, nalihar humbani nalihar. Na ibata na sitong humbani na ibata na sitong na itubukon lang na itopa sisada habilion pakon bapay marite hosido ijadion haganut alani hita jolma pakon hagawota do susuria hun nagaratas nagabedaging marite ton na paspas humbani si Maria sa kanake haliapan anjahar karbejo ya perselangkon makokop hita dan penorong Pontius Pilatus manaran na pangit jana itang anjah bulak manggolu bani ari patuluhon mangihut kon suratin naik ke surga anjah kundur siaman ni bapai jana mulak magira marhasoman hasangapan lalu mengumi halangan manggolu pakon na mati sendong ujung ni hara jawan au persaya bani ton na pasi Tuhan jana si pagolu aroh bani bapa pakon anaki Usahawan cepat selesai. Harkan apa? Berjalan begini. Awal saya dan persiapan sedai. Dia persedang napasi anjak apostolis. Aku menaksion pandirion napas sedai. Baik nasapan dosa. Anjak mengarap doa aku bani parpon segala nikmat. Pakon bani hakeluhon si magira. Amin. Mandodeng hita umbani haleluya nomor 88 bait sada das umbani bait opat bani bait sada riap hita haganupan bani bait 2 sektor sada 2 tolu bait tolu sektor opat 5 onom bait opat riap hita haganupan.
sadarion ibadata model D. Atap na adong napadaskon kesaksian iberehanami panorang. Kesaksian pujian boy. Halani langadong namambiri kesaksian turison hita ma ibadata mandoding hita humbani haleluya nomor 27 bait sada das hubani bait opat.
Horas salom mahubata haganupan. Iya ipada sanami selamat beribadah teneh hubata ganupan, selamat hari Minggu mahoma, bani Minggu adpen na paupatkon sedarion. Saya ndo hari bagas sukacita hita bagas Natal, ibagas pasu-pasun Tuhan. Sonari itangar hita malobe penegasan ting-ting batas sedarion aima Minggu tanggal 24 Desember 2020. Na perlobe aima dakdanak tubuh Doma ilayak-layak kuntuhan nebata sada nyombah hubani keluarga CST 2 marguru HBN. Jadi patar minggu perayaan Natal tanggal 25 Desember ibahendo acara HBN ikuriaon. Jadi dalam rangka ai persiapan marguru do hita sedarion tene saya hubata ganupan na doma boy mendihuti HBN ase mendihuti marguru mah hita sedarion. Na patuluhon aima laporan kegiatan tahun 2020 ipasingat hubani seksi kategorial sunai homa kelompok-kelompok kerja dan madong ikuriaon ase boy ma isu-isu laporan kegiatan tahun 2020 untuk bahan rapat taholi pakon evaluasi iondoskom na hubani sekretaris jemaat. Na mangihut aima perayaan Natal hubata ganupan patugah kanami. Nah perlobe alta sedarion budari malam Natal tanggal 24 Desember 2020 ibadah ipukah kita pukul 10 WIB jam 6 sore tene jam 6 menjelang malam, tapi sebelum mai pasti sir panitia do mangan malam. Jadi hubata ase roh mahita sebelum mai ase jam mangannya aima jam 10 pitu WIB jam 5 sore mangan mahita lobe kuriaon baru masuk mahita holi hubani ibadah Natal. Nah paduahon aima Natal tanggal 5 Desember patar ibahen mulai pukul siah 30 on sekaligus holi HBN ase roh mahita bani perayaan Natal taai sekaligus mendihuti korja bagal nama pasing. Nah patuluhon aima Natal tuntunan irik homa hari ulang tahun ni seksi nama poso ibahen tanggal 26 Desember 2020 halani on minggu Natal tuntunan homa lang pita nama poso ase roh mahita gandupan tene bani ibadah on aima jam 10 WIB atape jam 6 sore ase roh mahita bani panorangai. Na manghut masalah parkir ase hubatah ganupan dalam perayaan Natal budari tanggal 24 pakon patar tanggal 25 ase ipatugah kanami hubatah ganupan parkir ta domai pasir-sir panitia untuk sepeda motor parkir ma isutet i bawah sutet di pudi ase homi diar homa ilu begereza tahun ulang bedong na parkir di janbe. Jadi domai siapun panitia parkir motor i bawah ni sutet. Anggo parkir mobil tetap ma IBKN atape dinas kebersihan. Jadi hubat namar kendaraan mobil langpala masuk ku bagason ase idrop ma ilu biaya baru mardalan mau bagas. Kecuali huban namar haru-haru tene. Maru-haru atape lansia iber kanan kon dope boy mandrop hubagas on tapi arah puhur ipagirah ma ase ulang homa kredit atape susah payah holi keluar masuk kendaraan ni hurnami. Baru na mangihut on nasongon singat-singat ape mangingatun hubata ganupan kuriaon halani ujung tahun mon masuk ma tahun baru tahun 2024 hubata nalape pada skon siluah janjiman pakon ni nalegan-legan ase boy ma yondoson hita hubani bendahara jemaat tetene. Ya naima ni hurnami penegasan ting-ting bata sedarion terpuji ma Tuhan terima kasih mau bata ase martonggo mahita. Terpuji ma male Tuhan bani haganupan perguluhan nami terlebih bani sedarion Tuhan boy hanami riap igerejaon nasiul hanami bersekutu mendoding memuji pakon pasangap kongoranmu Tuhan terlebih nasigol hanami menjalo hatamu nagabe suluh ni goluh nami bani kehidupan nami Tuhan. Terima kasih ma bani ibadah on bani petugas hamba-hamba Tuhan na berkenan homa menyiapkan diri ni sedia laho mengidangi janah melayani hanami kuria jemaat bani panarongan Tuhan. Terima kasih male Tuhan bani homa haganupan kegiatan pakon ni program pelayanan rumi padalan hanami ibagas seminggu na salpo Tuhan das bani sedarion boy Tuhan ni dalo kanami ibagas kuasa pakon ni holongmu Tuhan
terlebih piga-piga perayaan Natal na ilaksanan hanami, sunay huma aksi sosial na ipadaskon at ipadalan kon ni Kuriyaon melalui panitia Natal bani tahun Bapa. Buhay dal ko kanami at tukan halani holong mudo hubani hanami, sunay huma hubani holong nami sesama hanami umat pakon Kuriyamu Tuhan. Tuhan sihol mahanami meneruskan huma perguluhan nami sunay huma ge pelayanan nami Kuriyawan hubani sa minggu na lauro. Marapasu-pasu mamale Tuhan bani hagenupan program pengerencana ini Kuriyawan Tuhan. Terlebih nasihol nami Tuhan melaksanakan perayaan Natal. Perjabagal nama pasing pakon kebaktian ujung tahun holi Tuhan. Marapasu-pasu mamale Tuhan bani hagenupan Kuriyamu, jemaatmu, nasihol mendihuti perayaan Natal onale Tuhan. Asa dapatan pasu-pasu jana sukacita hanami haganupan bani ibadah-ibadah nami Tuhan. Terlebih bani horja bagal nama pasing patar idalangkok kanami. Tuhan yang dosuk kanami haganupan segala persiapan. Sonaya hamba-hamba Tuhan pokon pelayan-pelayan Tuhan. Na berkenan menyiapkan diri ini Tuhan nalahu mangidangi pakon melayani hanami. Sonaya huma nalahu melayani ham Tuhan. Terima kasih malai Tuhan ondo subamu mahaganupan perguluhan nami. Sonaya huma pribadi lebas pribadi. Ase pasu-pasu ham hanami Tuhan bani kehidupan nami. Terlebih bani keluarga nami masing-masing Tuhan. Terima kasih oleh Tuhan, terlebih secara khusus tunggu ke nami Tuhan. Aima perayaan Natal bani piga-piga naloroh ikuriaon bahkan wilayah nami sunai homa inegaraon Tuhan yang dosa nami hubamu Tuhan ase boy hanami aman tertib dan hadamai ibagas melaksanakan perayaan Natal. Pasu-pasu hama lingkungan nami Tuhan, pasu-pasu hama Tuhan aparat sunai homa petugas pemerintahan nama koordinir atau mengawasi haganupan perdalanan ni kegiatan nami Tuhan. Terima kasih oleh Bapa on mahanami haganupan Kuriyamu bani panorangon yang dosukan nami matonggo nami on. Na pada sanami baga seguran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hop-hop kanami. Amin. Pasirsir hita uhurta laho manangar ambilan na ipadas Bapak Pendeta Dedi Roni. Mandoding hita hubani haleluya nomor 410 sia bait sada 2 pakon 4. So
martongo baita. Talup hatahonon nami dia tetupa hubamu Tuhan Jehovah Bapa nami. Nadoma tongon roh kam masarihon hanami, mambubay hanami, paluakon hanami, rosi naman rotap kon tali na manakot hanami sa dukahon. Marhitihon ni hatamu, lambin mulgap mahapor sayon nami, tambah pangarapan nami, panandayon nami do pakam. Pasupasuham juakmu tongon Tuhan. Napadaskon hatamu bani panorangon itong atongan ni kuryamu. Lambin marmalas diurhan nami manjalo. Tarpuji maham Tuhan. Ibagas Yesus Kristus martongkan nami. Amen. Bapak inang nama poso kuryan itu hanta hijape marianan bani panorangon. Hari ini bata manise hita. Bani minggu atpen na popakon on tersurat may humbani Jesaya bindu 35. Ibuka humbani ayat sada das hubani ayat 4. Adong 4 ayat ijon. Jesaya bindu 35. Ibuka may humbani ayat sada das hubani ayat 4 kon. Ipon dosa nami mahubata hatani bata sonon mesubut ijay. Hatuahon ni bangsa ni bata nadop pinalua. Marmalas ni hurma halimisan pakontano dorging-dorging. Marlopolop matano nalungun anjaha marbunga. Songon silundat maay marbunga anjaha marlopolop. Tongon marsurak-surak anjaha marlopolop. Hamulyaw ni Libanon iberi dobani, sonai hajagaron ni Karmel apasaron, idahon ni Sidiedo hamulyaw ni Jehovah, hajombutan ni Naibatata, parguguhin na siyama tangan nagalek, patotap towot na rebat-rebat, hataw na siyama bani paruhur nagalek, tengerma uhur na siyam, ulang mabiar, tonggorma naibata na siyam, roh do iya mambalosi, mambalas apa marlulu, iya sandiri do naro laho paluakon na siyam, ay ma dasni. Asediar jaluhita hatani Tuhan on, marhiti doding, haleluya nomor 410, hupul nuan hanami Tuhan i rumahmu saudari. Oras mo ba taganupan? Shalom. Totoy bagas na marmalas nyuhur dohita bani panorangon. Tarlubih menok kanay ang goduding tay lang hata-hata sibuis-buis do. Kalang dong natanggung-tanggung no kanay. Piga-pigayat no kanay gunok babay nang. Malas uhur. Maritiaw ni dudungay gabi hudingat sanggahan nami mga dongkon penginjilan hu daerah Putri Hijau. Ang gado hubay ni Jaita tay badah ni tulu-tulu ayat. Jadi memang tardoh duhu bagasay. Da si bagas dong na protes memang baku. Pandita. So pala naman doding ma ulang ibekam doding non dua-dua ayat nini. Nalepak dua way ni hurhu.
Tapi piga na adong bani dodingai onom ayat may bekam. Ase duding kon haganupan. Ulang sa ponggol nini. Hudi nga manok kanay ay. Siutikan no kanay duding tapiga ayat. Si Bahatan? Wah, si Bahatan 5 ayat. Jadi memang anggosa de lagu bait pertama rado lape sorap hubagas. Wah, doding paduahon ayat 2 mulai masuk hubagas. Palimahon no kanay haganup tapi naholong huru na kanay nalang dihu no kanay baru roh do pelang masuk si dia. Sektor sada das kubani tolu. Sektor opat das kubani onom na baru roh dong na baru roh hijon. Horas lebih bani siapa na baru roh. Dong. Laka dong. Ya bisa ni tanggal 24 tapi orang muruh ni sadarok kita tene. Tapi malas uhur berarti tambah rojoki batay gigay pasilita non buena namula kuhuta. Atap na pay mahon borngin doholi. Sa halimasok mahuli. Horas mo hubay na siyam na rumah. Tabadong na rumah ko masa darion beribadah tene. Hala ni life doh may ton bani panorangon tene. Dar bapay nang bani minggu at pen napaupat ko noon. Ipondos do hubata Tuhan datang untuk membebaskan. Roh do na ibata laho paluah kon hita. Berita malas niuhur doon nataplang. Nah, totuon berita malas niuhur doon. Ang godong maadong nasihol makatahon ubata roh piaw. Inang, bapa, laho, paluakon ham. Totu marmalas niuhur mahita. Ulang anong bekeraguan. Ya, tornaha perpaluah nih. Adakah saat ini orang yang merindukan kita sonari na huta? Si Holando sonari keluarga tanay huta hubata bapay nang ang goroh kita paluah kondo tak manakut. Ya lang pala mulak namin ang go bapa ni siya hay do. Ang gumulak ko si Huli ay 2 hari sa sudah persap ko nun. Patuluariyon lang be martinggil man ini. Bagaimana kedatangan kita sonari ang kupajuk pahita pa kon na makasyol nita. On matopik ta bapay nang. Nah, paymadas ko ba ni topik mingguata, roh dunay bata na law paluah kon hita, totu kita sekarang harus tahu, ahama na si holi paluah tuan humbakku. Ahama sonari na huahap kon, na si hol hondos kon hubani Tuhan, Tuhan anggo aw sa torap on, paluah kama on humbakku. Apa sekarang mau kita katakan? Ketakutan kah? Kekhawatiran kah? Doon si ibu ang sonari humbaga surton. Yang mau ipaluah. Bain, sada-sada be. Halino ka na opat-opat ayat, berarti ganupan bandong sada-sada be. Sebelah kanan lobe, apa mau dilepaskan Tuhan dari kita? Na si ipaluah. Kekhawatiran. Angguhan John, orang tua namin dari lansia. Anggo orang tua, ase roh posoni. Iya. Malah zuhur, berarti ada semangat hidup. Ada semangat hidup kan? Anggo poso au berarti harus banyak yang ku. Tapi sukun hita melobe na poso siul matua tak lang. Halai. Nasyam hita nama poso. Mau pengen tua? Ilang raw to. Berarti ase tetap semangat mulak poso tene. Nah, mulak poso. Ni John Malobe, hira-hira na si Oli paluah Tuhan nung bata. Naborit, kekhawatiran. Sebelah kiri, sempurna mah. Sebelah kiri lang adong besi paluah konon. Biar. Wow, berarti hampir rata-rata kekhawatiran. Memang baru-baruan pajupa ma 2 halak inang mangusan de may nangon. Aga ibain mo ba ni aga holsohan mahumaya. Ay na mahuwaduham nang masison na sunin buhi ni ham nini. Ay mada. Atap naha huli niyong bakon nini. Atap boy huli on pabagal-bagal hon pahupuk ko nini. Atap boy huli iya pasikulakon pahupukon. So unaw pasikul. Gobir lang piya. Nah mahuli on tine.
kesehatan nyo pehulina hamaon nini. Genjang ipikir ini. Roh mainangon makatahon. Ay piga pa hopon ni hamnang nini kan. Lapi dong dah. Nini. Jadi marga aha ay ma hela ay nini kan. Lapi ho mamar rumah tangga dah. Tunangan ni, apalagi matunangan ni, ay SD depe, etek-etek depe. Isa hapi ganupinang bapa na maposo, karena apa? Semua no kanay ni subot kita ay kaka? Gobir, mahuwa pelapi no magagap. Harap ko siya stroke, suyuk makan. Habis suyuk, stroke ma. Habis stroke, dehan stop masalose. Nah, sonari inang Bapa dalam minggu Advent yang keempat ini ada disuguhkan bagi kita tentang damai sejahtera. Nah, ada sedang damai hai batak. No, karena kita sudah mengatakan itu, saya khawatir saat ini, saya gelisah, saya takut. Nah, marhiteon yang bila taon ternyata hampir-hampir sonai do HP dan di bangsa Israel mengikutkan konteks yang bila tahun. Si dia dari pengalaman hidup mereka, mereka juga sebenarnya dalam ketakutan. Masih, mabiar di sini majupak kon na bata, masih mabiar. Halani dong maipasingat na bata, ulang dapa, ulang horjahon, ulang manlembang ko. Tapi mereka tetap manlembang dong ni terbuang masih dia hu Babel. Dasi Babel si dia, nah mahitahon. Terkahu bilang, apalagi dasi dia maai, halak Babel yang begitu kuat, Asyur juga yang sudah mulai membangun pertahanan yang lebih kuat. Lang terkawa hita bion nini. Maka mereka mencoba mencari pertolongan. Mereka mencoba mencari pertolongan. Hapelau masih dia humasir. Tolong lobehan amin ini. Tapi apa kata Masir? Mereka juga angkat tangan. Dalam situasi nasonon inang Bapa, ketika kita sudah memang bergumul, berjuang, lauhi tahu jandong pelang pangurupion, apa yang terjadi? Itulah konteks bangsa Israel. Maka mereka mulailah putus asa. Gobir masih dia, bagaimana ini? Hunjado roh pangurupion. Nah, dalam situasi nasi sonon ma, roh majisaya mamboban barita malas niuru bani sidia. Ini masih nubuatan, karena memang bindu 35 on, mereka masih dalam pembuangan. Ipadas mahu bani sidia tentang berita haluahon. Berita keselamatan bani Advent Budari Marnatal Mahita. Dengan kata lain, apapun sekarang suasana hati tak inang Bapa. Nama poso apa sekarang ketakutan, kekhawatiran yang kita alami, ipondos kubat atau kinari on, harus ada yang berubah. Harus ada yang hilang dalam diri kita. Kalau itu kekhawatiran, harus hilanglah itu. Asibui jupata damai malas nihur ai. Maka saya menggambarkan keadaan bangsa Israel songonon. Marmalas nihur ma halimisan pakon tano masuk akal doon. Nah do na horing tardoge pwede mababuri nahe. Ang guhiuta ay ang gumusim kamaraw, go makasilta madalanay kan. Mandoge pwede bagaimana nanti itu bisa marsurak-surak? Bagaimana tano padang gurun itu bisa bersorak-sorai? Nah ada mamben marupolopon. Ini gambaran suasana hati daripada bangsa Israel. Mereka kekeringan secara rohani. Ang padang gurun kan on hujapi lang na piyah biuhapon tini. Doma adong ongga na siyam nahun padang gurun. Nah ado panghap na siyam. Doma isa daw ongga hitang padang gurun. Lapi dong. Ang nang kempes ban borgin-borgin. Atap idalan ge iharakan toras, pelang adong gulap genupan. Oh enggak do? Gobir do? Nah, kalau kita bayangkan sekarang kita berada di padang gurun. Mungkin kita, maksudnya, bayangkan kita lah padang gurun kan, apa mau ada di situ? Gambaran ng kehinaan padang gurun, yang ada di situ pasti penyamun dong maay. Lohen pedong mejay. Kepanasan adalah di situ. Ini gambaran. Artinya di sinilah kita butuh setetes air untuk melegakan dahaga kita. Maka aidon ini nebata nah doa si boy marmalas niur halimisan pakon tanah dorging-dorging.
Inilah hal yang mau disampaikan hubata pangarapan inang Bapa, hal yang tidak mungkin bagi kita, namun bagi Allah itu mungkin. Terbukti doai, terbukti. Dia kita masa galohian si dia perdalanan. Doa ini sudah terbukti. On kan perdalanan kedua mendoon. Ketika mereka juga keluar dari tanah Kanaan do. Tanah Kanaan do menuju tanah Kanaan. Adakah makanan di situ? Tidak ada. Namun Tuhan tidak mungkin sebenarnya. Kan anggo logika berpikir kita tidak akan mungkin ini. Bagaimana mungkin mana turun dari sorga, dari Allah, roh si panganon. Bahkan tiang api, tiang awan juga on manasiol sobuton hubatai nang Bapa. Makanya jangan kita takut, ragu akan perubahan hidup kita. Maka apa sekarang kondisi hati kita sekarang? Jangan kita berpikir anggau no benuguluh ku pandita tarkahu pilang bion ini. Sayup mahita ganuk, putus pengharapan. Maka harus dibangkitkan saat ini. Sonaha maritiong diberita malis nior keadaan apapun yang tidak mungkin nokanai boy marlupulup. Inilah hari yang kita rindukan saat ini. Makanya maningon torang nokanai apa yang mau Tuhan ilo bedomi sukunan nami kita. Apa mau Tuhan ambil yang tidak baik dalam diri kita. Kalau kekhawatiran nokanai, maka ibere panotap hubata bani panarongon supaya tidak khawatir. Ayat 3 pakon ayat 4 nini. Anggodong idida kita hasomanta. Towot ni mulai merebat-rebat. Ibu tuan siam do bahasa Indonesia nion. Kaki yang sudah, lutut yang sudah goyang. Maka pargogohi nasyamma sidia. Maka kehadiran kita HP asebo itu tetap malas diurtaai. Kita tidak kehilangan pengharapan. Anggo ijon kuriani Tuhan ta semua yang hadir pada saat ini rap mangahap kon hita ahane hap kon yasoman inang Bapa. Saya juga mendukung dia, saya juga memperhatikan dia. Siapa yang kekurangan di sini? Tidak akan ada lagi. Anggo memang, tapi nyatanya sonah ada sonari kita. Apakah kita sekarang memikirkan audo atau hita? Bicara kita kah atau bicara aku? Anggo sangga buih depi baku bain mak, anggo dong nelobi HP hubere. Mampu nggak kita saling memandang kita ini adalah pargogoni sama tangan na? Jadi ulang gebeholi makna damai sejahtera ai hanya memang orang yang langganu pendapotan. Maka paroh ni Tuhan memberi haluahon tujuan ni aha asehita pe memberi haluahon homa hubani hasoman nalegan inang Bapa. Ay dupung sini. Ulang dup ko si impalua kita, merdeka kita memikirhon diri sendiri. Ayat tolo jelas dua ayat ini. Pargogo na siyam, patotap na siyam tawat na, bahkan disobot ayat 4 hataw na siyam bani, paruhur na galek. Maka kita juga harus menopang menguatkan mereka. Jadi ulang pita hata homa. Memang gumar sahap kita jago-jago, doa gihapi jago gumar sahapu apa. Tapi juga dalam doa juga harus pintar kita menyampaikan. Maperdetehon tonggota. Koreksi sonari. Tonggota tonggokku, dua tak tonggota. Pernah nggak kita menduakan asomanta nelegan bapenang? Tanda memang kita perhatian juga kepada mereka. Itong gonhita asomanta. Atau pita au suar sononton, hanami. Terus do hubata. Bagaimana kita sekarang terbuka? Anggo ganup dohi teman gonhita. Kita juga tidak kekurangan. Anggo au salah kau dah sama nanggohon berarti sada dasa. Tapi anggo hagadupan na siya mananggohon au pe mananggohon na siya semua kita. Ini alangkah lebih kuatnya hita Bapak nang marsi dukungan, marsi topangan hita. Anggo nini pendeta jaka sa tabi huban na siya orang tua nami naduk pasalo sehon padan ni. Kalau ada seorang istri berdoa, ini akan lebih kuat kalau bapak juga ikut berdoa. Anggun ini pendeta jaka huban nami hinan, di dema berkat Tuhan bagi dia. Itu hanya 2 seorang ibu, belum ikut 2 seorang palama 2 sinahaman ini. Artinya kalau sama-sama kita berdoa, maka damai sejahtera itu akan hilang. Oh enggak dosa halak ko mama katahon, ay ham martonggo dala pamaya hamana tambah bamuni ni. Ang adong na tambah baku da. Namago dumalahan nini. Nama guay nini. Mago kekatiranku. Mago holso ni uhurku. Saya sekarang memang kehilangan apa yang tidak terpikirkanku. Karena Tuhan menguatkan aku. Jadi lang pala ragu hita pasal masa depan so disebut kita no kanain ng Bapa. Maka dalam minggu Advent
na paupat kon on. Jelas manokenai hal yang tidak mungkin bagi kita, bagi Allah itu mungkin. Anggo ragu du pahita pasal on, kita kan tidak berani untuk berdoa. Maka jangan takut untuk berdoa. Jangan takut untuk meminta, untuk memulihkan hidup kita. Dan jangan juga sesekali membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Merdosa do hita Bapak Enang, anggo mitori batasi hita, anggo on Tuhan lang boyon. Kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi bani panorangon, tangan Tuhan terbuka saat ini untuk memberkati kita. Ipasirsir do haluahon hubat taganok. Benyari patar no kenai dumma imung mungkon. Bahasa Sibelungun imung mungkon do tene. Imung mungkon do tene imung mungkon. Tapi lagi nongkon kan? Imung mungkon. Patar tanggal 25. Adong konon tado Horja Bagal nama pasing hanya 2 sakramen bata. Sakramen pandidion pakon Horja Bagal nama pasing. Halani ai sonarion pe boni pasir sirhita dirita. Anggonokan pagi na sampai maborhat hu gereja on ipasir-sir na siam do baju si pakeon na siam. Nejado na sosok tas serasi pakon sipatu pakon golang pakon gadup ipasirsir. Patar pe maningon sonay do inang Bapa. Amen. Ase ulang gelu pahita bani padanta, dengan asyam do padanta do terdi balu adu ganup kan? Ada ge suku-suku nomor patay. Nomor opak kinan perpudi na baru mana siya na persayaon. Hanami do balu pa biyon badu katu. Na baru mana siya na persayaon. Apa pertanyaan yang keempat? Adakah di sini? Rado na siyam ringgas menjalo perpadanan nama pasing songon tinunakon ni Tuhan Yesus dan rado na siya mendalamkan kewajiban bani kurian kan ada dong pertanyaannya. Nah, patar horjok kita maay. Tetu ibagas naman jalo na ilang kumapita patar maay. Sonari pi maningon boy pasir sirita si pasir sironta. Lang pita pakaian ta patar bersih inang Bapa. Tapi uhur tapi maningon bersih maka saat ini yotang hanami hita ganupan masih kita koreksi uhur ta sonari. Isedo sonari hita lobini tuan in. Alanya notang hita ganupan segalegus meresapi doning on. Mersukun hubagas dirita isi doau naha doau ilobi-lobi mu Tuhan mandoding kita. Haleluya. Nomor 355 ilobi mu Tuhan. Mandoding hita nomor 335 bait 355 bait sada 2 pakon 3. Oh
Paima tongon ni jalon hito horja bagal na mapasing banyari pata. Maningon bagas do itanda hita dirita. Isa hita ilobi ni Tuhan na ibata. Pengakuan marito ni dosa na binahimpa. Sirsir no huli ni bata laho mamberek kon dirim. Diyan isubot ni doaw duruti haguluhan. Barang isi narohubak ko nini seng anjelohian ba yan dyan na prosayibak ko seng anjahorahan ba iya. Duling kon hito si ayat na parlubi sa tengah suara. Sonari bagasuhur mo inang bapa ganup naong na hinorjahon mo parsahap mo baka nahadot akong hita mamerehot tanggung jawab na dupak niyong bata dupak pa rin ang monta so nagidupak para mangonta. Apakah memang lumasitong-sitong hita makorjahong tanggung jawab ta dengan benar? Pay may jalon hita tungon horja bagal na mapasing banyari patar. Undos kon ham haganupan dosa palanggaron muhuban ni Tuhan na ibata. Sirsir do iyalaw manasap dosa ta. Ase barang isi bagas Kristus na tinok panabaru main dumasal po si sapari tonggor madumma gabi na baru ang gayhorhon hita tongon haganupan palanggaron ta isol-sol hita dosa taay pindo hita mahubani ase maluwa kita kumban ya ganup dosa palanggaron ta dumma ilaik-layakon naibata inma Tuhan ta Jesus Kristus paluakon hita pardosa marsisa sa panido sa mahita mulai panorangon asi banyari patar dami na kong bani Tuhan manrajay ibagas uhur tabi amin kon hita maon marhito ni naman doning usahita haleluya numero 448 ayat 1. bata Bapa namin na surga, mangako doha nami. Guk hahurangan dotongon hanami lubi-lubi mo. Tapi domay pasirsir ham haluahon huban nami. Ay dumambahin mala suhur nami ganup bani panorangon. Agipe ibagas holsoh ni hurha nami. Lang marimbang ay pakon hamulyaw nadop pasirsir ham. Hubani ganup halak na prosaya. Halay Bapa namin na surga.
Doma ipapasing hamha nami humbani dosa palanggaron nami. Dia tetu pemasumbah nami humamu. Jana panirangon tongon Tuhan mardingat doha nami. Bani hasoman nami yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Sangganai bagas pemulihan si dia, sangganai rumah sakit si dia bani panarangon. Hubani inang situa nami, inang situa epa purba. Sundahanoni rawat do tongon Tuhan di rumah sakit Andika. Bapa marpasu-pasu maham hubani haganupan tambar na pinangannya. Asi memberi hamalumon kesehatan na humbamu. Rosi hubani asoman nami, orang tua nami na hinaholongan ni ur nami. Nang situa lertima saragi, opung pebe lumban gaul. Situa les Mariani Purba, Bapa Jeprir Hein Purba, Bapa Milton Aritonang, Bapa Paber Simarmata, Situa Janwiner Sinaga, Bapa Andinas Napi Sinaga, Situa Abina Boru Saragi. Sona ege hubani Bapa Sues Din Saragi. Tarlobi homatongon Tuhan mardingat kanami. Benisihol ni hurganup. Aima hamalumon terjadi hubani si dia. Dia kanami homa bani panorangon. Sada inang naroh majupakon ham. Mangindo pangurupiyon na humbamu. Aima memboban Bapa Sumarsen Sitio. Nasonari ina ibagas na hurang sehat. Bapa haganupan na ginoran namyon. Doma ibogeham. Jana doma homa idirekam sonaha kondisi ni si dia. Persaya do homa hanami tongon Tuhan. Tano dorging-dorging peboy marmalas ni hurman doding. Sami tolo mahanami dadup ibereham pangarapan. Pasti boy do tongon hanami Bapa mandoding puji-pujian. Mangida kuasa na humbamu. Mandaihon rosi manjalo. Hamalumon na humbamu. Tuhan akan merubah kehidupan kami. Engkau do matondok kami ibaga suhur nami kanop. Halana yung dosutang numahaganupan na hinaholongan ni urnamyon. Asa sehat masih dia. Jorgit akula rosi parton biyon ni si dia. Tuhan martonggo nami hubani ganup kuryamu. Naboy roh bani panorangon. Atap aha pesonari kerinduan ni si dia. Untuk keluar dari segala persoalan kehidupan. Mungkin hamaholon halani keadaan pernaburitan. Keadaan ekonomi, mungkin kurang harmonis di tengah-tengah keluarga, kurang cinta kasih hubungan orang tua, bahkan atas kejadian kesulitan ekonomi, begitu sulit kami untuk memperlihatkan cinta kasih kami dopak keluarga kami. Tapi haganupan on Bapa talardo ilobilibemu, semua ini boleh Tuhan rubah menjadi sukacita bagi kami. Halani pondosa nami haganupan kuryamu Bapa, apapun pekerjaan tangan mereka Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan pengharapan, sehingga segala yang mereka kerjakan boleh berbuah di dalam Tuhan, terkhusus buah ketekunan, kesetiaan, takut akan Engkau. Ondo na pinangindumu huban nami jolma. Halay Bapa Tuhan ubahkanlah segala kehidupan kami. Tuhan age hubani orang tua nami duduk lansia. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan terus dalam kehidupan mereka. Semangat dong do bani si dia. Gabi perlajaran manuhuban nami na muda tongon Tuhan. Bisa melihat semangat mereka. Berkati juga kehidupan, kesehatan hari-hari tua mereka juga. Tengeri uhur nami Bapa ham hasoman si dia. Pakai ham homahan nami. Nalah memberi gogo semangat tu bani si dia. Asirap marmalas ni hurmat tongon nami. Rosi hasoman nami. Na ibagas pardalanan atap na ihuta bani panorangon. Membuban barita malas ni hurmat si dia ganup. Rosidas Koli, Kota Jakarta on. Ibagas na sehat. Terpuji maham Bapa. On matonggo elek-elek nami. Naipadas ka nami marhiti anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Paima yundus kun hita galanganta tangar hita malube hatani ne bata nagabi onjolan batalo manggalang ayma natarasurat bani Jona 2 ayat 10. Tapi anggo au marhasoman sora puji-pujian doa manggalang bamu galaron kuda nudup hubagakon bani Jehovah do haluahon sonari patupu hita ma galanganta.
riap mahita jongjong. Si martongo mahita mangunduskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami parder layak jana na unja huban nami. Tarima ka si mahatohonon nami hubamu. Halan itong tongdo ipasupasuham gulo nami. Dumaya sumaniham hanami jane pasupasuham do horja nami da subani sadarion. Sonari ibagas malas nihur. Roh do hanami. Mangundos kon buah ni horja. Nadop pinasupasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jalohama galangan namion. Bahin hasangapon ni goranmu. Jana mambahin lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalohama tonggo namion. Amin. Bamu o Tuhan manombah awon. Jehovah Bapa nami. Bagal niin holong muna dop ipatalarhamban nami. Mambahin boy iyahap kon hanami idop ni uhurmu na manongtong in. Ajariham hanami. Makargahon apa mamakai panorang ni gulo nami na pondok on. Laho mandalan kon harosuhmu. Ukap hamma uhur nami. Marhiti tonduy na pasing. Asetalup hanami manjalohon haluahon na pinasirsirmu. Marhite Jesus Kristus si paluah kanami. Amen. Hamba pa nami na inaguriatas. Say napapasing magoranmu. Say roh maharajaonmu. Say saut maharosin urmu inagurito ngahon sa unay inaguriatas. Berihama ba nami say daron haguluhan ari-ari. Sasap ham dosa nami. Songon panasap nami. Bani dosa ni asoman na mardosa dopak kanami. Ulang hanami bobeham ho parlajoan. Paluaham mahanami humbani pangago. Siyam, ingat na siyam maisuru Jehovah do hitalaw mangambilan ko nambilan na madayarin bani halak na maduyuk. Palulihon halak paruhor na maropok. Maningting kon haluahon bani halak na tartutup. Paharharga rin na tarsakut. Apa mangapo na marpusok ni uhur. Jaloham pasu-pasu na humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na ibata mabuhini hubam. Jana maidok mauhur ni mangidaham. Idop akon Tuhan na ibata mabuhini hubam. Jana ipasorap ma dameni bani tonduimu. Amen.
Tapi mending diganti nih. Alkalin. Baterai Cina belum bisa dipakai. Kita banyak kak. Mulut kita banyak. Nah, ini nih yang beli maksudnya dia kan pakai Tadi pagi pun kami dari baterai yang Cina-Cina jam murah-murah. 5 udah bangun kan. Ini Cina-Cina nih. Mending disuruh HBC, kalau HBC Alkalin. BPB.